Ginoilam jaga Hinyotrap Youth Council HYC Riboy District ha kasantarik urampang Hajar Rapusan kelalit menikando yu Deputy Commissioner ke District Riboy bandawa macam kiano mardor ke baydai bagajing telakam bagajing ya latlan ki kali ke bakit mar palat puat ke biak lingba kajing king lailat kabla senjor bha dabon pun snap ha gani kajing le ikando yu Deputy Commissioner nakaliang ke HYC lalam kamat da uba RC Thangkeo President ha kajing idandang u Tony Shila Secretary lambat kiwe dikon. Habagran ginong thok kubor uba RC Thangkeo ulapan pau beginong yalam ke HYC gladat banbu jing thok teng shok office u Deputy Commissioner daga bapan pau ke jing dan kam bachim kian mardor ban perkeng ya ke jing yo lan ban yat ki kali ke bakit ikimar bakya palat ka khandai ton na ke jing kiang lailat. Ule thu ru bawala na kapor keladon ke jing dawan ni bor ke bedai kmi ha ke bedai bak jing long jing man jong ke jing kiang ke balong kong san bha ba penyeso syakat handri boy sepmi kabaran degi sepat teli kisnong kitau bat kebabuat jengmas kadai Henry msyamladan ARUM Henry kalong pan gejing pendeko pat ikalit kawan bat kakit kaba syakane kathan halor kene kebentan ne kaliang ke HYC keladawa mardor no Deputy Commissioner bon chimkia halor kene kajing yo lan banyat kikali debeket mar kibab kya pala de kandai ton nagane kajing kiang bala degi bor ke break mi kemle ne ki syong klik tiben ne kaliang kaseng kalong bakam ban se ban chim dik senjam ki beteng daga babu digi breu la jong ban khang la digi kali bekit palat puat ban yat nak ni kejingkiang kamdei ka sin ka baningkam manwan complain la ne ban wan bu ya jing ujor ka ba layo kita ke jing ujor na ki babun bat om tang ki jing ujor layo bat wat mangiru ila sakihi ya kata kadai ka jing wan bu ya ka complain la ne ka jing ujor ha bisi kala de ka sit ka balai ta ka bakla na kalian ka HYC na po riboy sangi kilawan bu ha PWD HSP hakabidai berketika surak kemudian na umrit sya na umrit sya umling kesurak kemudian na umrit sya umling kazan kajingking lailat kemudian tei katiga jingking ka balaremba markala pan perah hakano kapor lada kita kiba penenkam ya ketu kajingking kiba yait lingba ketu kajingking lingba ketu surak kimburo meka katkum kian laong ba dei banyat tang kiba khandai ton syapo Henry ki dukhat jongi ki pradukhat jongi ki lasaki badan ki belakit palat ya kata khandai tuan sepautan lese arpsan lan lai pautan ro te ngidat jing sokhia kum kaseng ba kate ke jaka kate ke jingking kade keletiat om jong gitu ki bakamai spa lingba ka kam kahi ke joki nak tu ki than Henry ka deiru ka nong kenti lan ka deiru ka benta jong upai ba obania yai yeng lingba ka tu ke jingking te lada kentang yai peteng ya kane ke jing yakit palat put palat ika kena ituan kumbalabu daka Bo District ayu kan dia ya kata jiki yo lese la lesi kan para mano kan asim jikit klik ya kata te kumta nakaliang juga seng mentagasi lakren daga basai nakaliang jongi ka Riboy District kumju bat ka Riboy Setngi ka tatrikam jongi hapo Riboy District balada kine kibreo kibadangi amalin banyayat klam buram ya ka Bo District bat nginum la batip yo lesi dan ki basalandet yo sikajigan benta pando lada kim ya simkia hapo kini kesi ko bangila aipor mar matakas ki kadai kasin ka bakadu ka banakaliang ka jongi inbu ikan ka jingujor balada nakaliang ka Bo District kemla ban ye kana ka kapan banse ka seng ka jongi ya ka kanhun ka jongi bang hiniar syabadan bang hapan bat hi ya ki truk ya ki kali ke palat pot hak te ka joka khnang ba kanam kta ya ka yeng lane khnang ba kanam ta ka penjat ka surat bat ka jing tua lane ka jing prajno ka jing king ka pansakta yo pa ba bugun balak jong ketiga tempat haji dan ini keren daga pasai ngi kentu ya ki Bo District nadu naka office ng GC ka police bat kubjur na kasat PWD simkhia kumba kaseng kala ai happy yaki complain bala da phemla bali ai hapo di kiski ka seng kan salong ka bala pan kre ban hiar masakhang hi ya kate yak ti trok la ni ki kali ki bakit palat pot ha kate ki chaka